ni ne hajang ke chimbu imbe kumtsen khayinam tugu nga chu ni sewani nga chu lu da semgi chele sam shate nge subi tukup shigimbar samlo kurshinyu tunyu to ni ne nga chu lu semgi wangbu ta chele gi nubanam kyarso chibi gyurim kechen shik dushimbe nekap shi chayu nga chu lu semgi wangbu ta chele gi nubanam kyarso yang tabashi yongwala nga chu ni tuyun chuzu dune gupar du gugiyu Tetar naya mi kha chigla tuyun tele mangwa gyesila kha chigla tuyun tele nyongwa chuna yang digiyu. Nga zu ni kuktang te yang kurgyun ki rimba shikin na ni kukshin yu. Kurgyun ki rimba rire tuyun karma kubchu tsam kurki yu. Nga zu ni lepkap nga zu milam midongwe ni jik kuki yu. Tela mikde gyokbo miguwe ni kya seki yu. Ni ki kurgyun susu gyacha dunju tuyo nga tsamni mikde gyokbo miguwe ni yimbare. Tekap ni tukpo kukwe tuyun ni karma nishu ne shibchu parre. Tuyun tene kerangi wangbo nam kyarso tang hormone ki zechir tongwe tuyun shigimbe. Tene kerangi numkur tsangso cheba dawu chayu. Nga zu ni tukpo tang nyeba shik mara tse nga zu lu ki wangbo chele nam takta ji yongkime. Ni dang nyeba shik maku tse kerangi lupor kowe hormone yakbo rik ki tseshi takta ji longkimebe chesa ni gangbor kerangi semna sunangda kongdo chonang shi yongkiyo. Ni tukpo kuk shimbe kub ni sede yar langyu kale kakpo yojin kesi kapter kerangi chusu ki dida takde ni le seba yina kerangi lusim si tomdom tang tangche de yobe chonang shi yongkere. Tene nganzu ni ki kogyun rire tuyun ki gyaja nishtsenga ni mikde gyopo gyuwe ni yimbare. Tene milam tongwe kub ki ni re. Mikde gyopo gyuwe ni ki tuyun kub tuyun nganzu milam sepo tang chukcha debo shik yongki yu. Ine an tuyun te kub ki chele tsogo ni nganzu tenshe saten tu tongche tu wangze mala nam larsu chagyu te yimbare. Dini ni ki nganzu lebe nuba larsu tupgyo pento chenpo yuebe gyumze yimbare. Shimju ki dubtun gyata mangu shiki nang mishikla ni tanye bashik matop na letun rik takchwe chebi samlu nuba tang chawe rikla jukbe tenshin letun to loze techo ki nuba che tsube nga zui lebe chushe chile nam la nyamgyon yongki yuba seshe tang radyo chi yu. Bena gyu jik du tuyun chusu ngi sabshi ring ni maku bar detse kerangi changyo shen la tonang tu tubi nuba gyaja dunse nga mar chaki yubare. Ni tanye bashik machuna te nga zui sorshe gi namcho la ya nyamgyon tangde nga zui chi kuncho nang ngarshu tang changshu ki nyamshik yang tungi yu. Tungyo to mishik la ni mena midi yang changra gi nyobe rasiwe netang nang yoba tang chatsungba yinshe shimju ki nyento ka shir ki nang jo yu. Timlu ki tonne jona yang nyinchi ki ni tep chakba yina kerang la moda tongyu nuba miba ngu zin che shin yobe. Ter ten kesi kerang la ni kuya to kanyi yotse ni ki pyutse kondor tongyu betab chagyu kechen cha yu. Dir kerangi ni ki pyutse kondor tongyu chatab gashi ngodu shugyur. Tangbo kerang la ni ngune tuyun kazu zam topki yume shedo cheche. Ni la rada chebe tuje goju chede ni ki kogyun ki kido. Kerang ni maseba yongtab su bezun chagyu. Nipa ni manye gong changra ju minye. Changra ki shuge wo ni ki nekapsu kerangi lupo kyarsu gyurim kechen ri gaate kerangi lupo sushin kyarsu tupki mebare. Sumba manye gongi chusu chuki ring tsikcha kofi tongminge shimju ki nyendo kaaki nang tsikche ni choya ki tuyu namgyu le dap ni ki naryang che shin yo ba ju shin yo. Shiba kerangi nyekang ka simbu tang silpo nak tinge jogu nyekang nang du nyebar tu khalung ki dogyu yakbu shikgu chungna manye gong ki kun nam chegu ngaba nyese nang khabar tang lokle nyitin so taminge shimju ki nyento kaaki nang rangi ki nyekang ni tang lute chagyu le shimbe letun to gyoju chese kerangi nyitep chaki yo ba ju shin yo.